I pozdrav osvajač armije, dobrodošli u još jedan klip na mom kanalu u kojem ću vam ja pokazati kako da popravljate kompjutere jer vas to nijesu naučili u osnovnoj ili srednjoj školi ili tako jeste. Nakon što ste pogledali moj zadnji klip kako postati najbolji youtuber, skinuli ste milione igrica ili ste samo renderovali ili editovali milione videa i postali najbolji youtuber, ali u međuvremenu pokvario vam se kompjuter. I sad pitate se kako da ga popravite, došli ste još jedan put na moj kanal i pronašli ste rješenje. Znači, uzmete kućište kompjutera, maknete sve kablove iz njega, sve, znači ništa ne smije da ostane. Stavite ga na sred stola, poželjno bi bilo da to bude neki stabilniji, malo onako čvršći. Uzmete čekić, 2 udara srednje jačine u vrh kompjutera i jedan sa strane. Nakon što ste ovo uradili, otvorite kompjuter, to jest kućište, kao što se sva krštena kućišta otvaraju s lijeve strane, maknete na 3 šarafa, otvorite. Nakon što ste ovo uradili, uzmete jednu bocu od onih, kako se to zove, to su kao nekakvi sprejevi, čovječe, što se čiste oni prozori, to vaše majke čiste prozori, staklo time, to uzmete, napunite vodom i isprskate cijeli kompjuter iz unutrašnje strane, fino natopite ga vodom jer to se tako popravlja. Nakon što ste ovo uradili, sve crvene žice prekinete i prvu zelenu koju vidite bez razmišljanja iščupate, znači bez razmišljanja samo iščupate. Nakon što ste uradili ovo, uzmete ventilator od procesora i obrćete ga na suprotnu stranu dok ne čujete blagi zvuk pucanja. Kad ste to uradili, uzmete šraciger, polako odvrnete i maknete taj isti ventilator. Nakon ovoga polako, lagano, pazeći da ne oštetite procesor, skinete svu termalnu pastu, to jest ono što je ostalo od nje. Nakon ovoga izvadite procesor, uzmete šmirgl papir i šmirglate ga sa svih strana. Ostavite ga preko noći da stoji u solnoj kiselini, šutra ga izvadite, operete ga po česmu, vratite i na njega stavite umjesto termalne paste super lijepak. Ovo je 100% provjereno, nema što da brinete. I opet na njega znači vratite ventilator. I to ste završili, tu oko procesora više nema šta da se radi. Nakon toga napajanje je ispravno 100%, ali može biti problem u dugmetu za pokretanje sistema, to jest za paljenje računara. Ovo dugme morate 20 puta veoma brzo pritisnuti, no bez prestanka, da bi se vidjelo da li ono radi. To jest ako čujete zvuk znači da radi. I ništa, onda treba provjeriti RAM memoriju. Znači imate fino RAM memorije, kaže se ispravno RAM memorije, to može u množini. Izvadite ih i samo obrnete na drugu stranu. I to vam je sav posao oko RAM memorije. Nakon ovoga uzmete neki manji bacač plamena, ili brenner kako se to još zove. Mislim, može i veliki bacač plamena ako ste vi dovoljno precizni. I polako plamenom prelazite preko grafičke, dok se polako ne počne topiti na njena površina. Nakon što ste to uradili, lagano opet poprskate cijel kompjuter vodom. Sada ste jako blizu toga da popravite kompjuter. Uzmete kompresor, izduvate svu prašinu iz njega i vratite onu stranu koju ste makli, to jest lijevu stranu. Ako kompjuter i dalje ne radi, samo ga izbacite kroz prozor. Sada ste majstori za kompjutere, pozdrav do sljedećeg videa.